Amasan reng chong hoi media YouTube channel ngai lua en tu hai popo in reng in chibai. Hun imani chena in thok HSA tui thapai join headquarter in Alobu say free coaching class to Voizan hin building na in aiding ani a how to in phel tak le fel tak hai HSA three to high in pol pui na khom ai nei bok ding ani clear to high abulain thoka top chen milo clear pek ding in kan hungen chiu. Tu kan naupang hai khom I kochinga thang naupang hai khom an hong chin ta an ni ko la hin thu in don na to ite zuk nei ta ining misel ro le ikhu le kaming chu David Van Lalru na bulai pian to ka hong kan mo va pian to ka mo ani le HSA join tui thapai join headquarter in free coaching ai bu stay hi nangma imimal ta ka hin lok na inayam lok pui na inayam lok pui na ka ho kho bela e tho ta sa hai ka thi tharna hung nei pe ang chun ma ting pe khom ami sang pui tu ahung ni pe lom talu I pathinin ma thui sin la chen in itum tak I kha pui thling ngei dingin nang niom na sa takin in chukin la ramle nam ta dinga ban tangkai tak hung ni ngei dingin di sakna kan in hlan chewani le kan lo me le tu hin HSA tui thapai join headquarter three to high le in kanin chung khoma kan khoma Voizan hin kan ho him ding ania e free coaching chung changa khan le amasa takin introduction le ta HSA tui thapai join headquarter president Jeffrey Saimang ama hi ani alaya hi chun general secretary ramngai songate hi ka kola kabula hi dia chun education tinga secretary mo VL songate ama hi so asir ting taka sone le I zuktan lomlom le ta mo free coaching into hi intikhanam intran hi coaching hi intran na lo so tam ko mingza ma lo lim tam ti kha amasa takin mizuk shil pe ro e chun ingchenam in project hi project hi ingchenam ani ti khom kamishil pe kin la hole HSA tui thapai join headquarter in SSC coaching aitan nahi nikum kumsang ni som ni pali mei la ni som ni khanai tana a phase 1 na kha pathin zarin tu chena hin a phase lina a fe then ta chun hi tumdan taka chu kum ni hi atlun sukin nei nge dingin the 30th executive council HSA general headquarter in nei Aizol Sinlong Hill Development Council office khan mo kha huna nei huna khan ngen HSA coaching lo fe puitereng kha malak dan ding hai dam thril tlang na nei ni huna khan ai president he puje free here afia kha huna khan thril tlang na nei an thok khan ai speaker puro thangling khobung khan tlongai takin kum nisung hi chu continuous in thong ai tiu chol loin thong ai tiu ti kha beisai nei sang takle nei pumi nei tho dan thlang pui ani ti chu ayang ril theini sin la chun ingchenam thoding ti hi chu HSA tui thapai join headquarter ke ni tu ta tram sang ni som ni panga som ni pasari sung hin chu athei photani chun pathin remati ni chun chu la sunjom pai ha tram top chena kan tu mani ti ha kan khril theini ro se loma uminin pek na ro puya hi coaching hi zantin into kar khata chu zat chu ni khakha ni ti umbi kam coaching hi zantin kar khata
chu ni khani ti bi kum lo in rin ni chen in rin ni jan chen hin class e nei lakania amiru chu alternate in rin ni kar lakahin mock test om lak first le second week khan chu mock test e class tan chaw ni le khan e nei thel ani no ana chu e avoi thumna akar voi thumna mo e third week khan mock test conduct ani ani ngei chu ti chun sol khom sol puinta nang ni a thrui tu hai khom hi in thang vejing in vejing ani hi coaching an lak sung hindar ingza a in thokina ingchen aman tran ke ni chu e president pale takhen chu ni tin chun kan thei no amiru chu education department mo phurna bi kan ile kan hiwa ai secretary education HSA tu thapai jo ne ko tara mi ama hina kula tai na bui buya san chu office hin I how to hai in material an hung si ma nau pang hai ta ding kha I coaching a thang hai kha print ngai la kan chu ni tina printing a uma khang hai kha abui pui vel kha ai secretary education tlangwal VL song te hin a thola kan ani nge chu ti loma an I coaching in tho hi response a thawam coaching hi mo I voi khat na khan mi za chung in register anu mani I response chu atha amiru chu I buina neu no wai hung nei laka hilai sunga I khakhale khan akhor se nu mangi nei zo thei ngai no ni chu pathin zarin I a face thum na chen kha a hei to a chu akhors laklo dawa hung top bui lei examine hung nang chil ta lei khan thozom ta lo dam zeu zewa amiru chu azat ve neka tam 80% 90% te ai ka chu zo manani laka tu ta vel a face li na hin chu pathin zarin inkom buina dang lom talulo in voi khat class of ti lo chu ala fe pe ni ani le e khachen in lo thu ta a face khatna ni na khom lo ni ta ang sin la khataka khan kha coaching an thokan hlotling na chang an lo ta am tu chena hin an lo umani chun mi ingza am I hlotling na chang an lo ta ti hai khoma mi sukhril pe ro hilai takhi a hlotling nang zong ai khi dinga sinwa nei ang khan chu I coaching a mi takhi regular dong thang hai chu I an lo no ti le ti tier 1 tier 2 I through ve dam chu no ve la kane ana chu renga hlotling kha SSC chu step patama te ge tier in an the ka khani le khan an la chi no 80 thaya chun ni ku mai thoka in tran chau kha la ni le khan mo thok chau la ni chun pakhata chu hi taka in chuk tir nai pe khi HSA nei thok her na san chu coaching institute dang umani amiru chu anni hian fa fe pha thin namdang tongda man mangan no le sa tong wong an hilai hin chu HSA member hai dit sak bi ka chun ai ni tong ngei ni chuk tir na khan pe ka khan an thri thim na level ko mong nang tano ding ani kha ai num na le khan HSA ai thoa chun athang hai hi ama ai thil tum tak na kita I matum tia khan kaung hril lu sa no ai tum tak chu ai ni nam sunga mi in chuk lai hai le sin jong me khai kha ingtinam sukphur thar thei ta ti kha HSA nei tumani le khan kha ai sukphur tumna akhan ai ni tong nge in chuk tir nai pe khan chu anni khomin atha deo hiang he I class ai nei thei hi ti hi feedback kan dong ve zo zo ni chu khang hai sukphura sinting panga ai nam ta ding bikin than he mai zu ngai na kha ahung hlotling be sei na le hlotling nan hung na ya sinan hung nei kha be sei na le kha ai tho ani deu takani ti chu ani le tu takhin in chuk lai high student hi coaching a thang mi ingza chi amandu tu takhin phase 4 SSC coaching hin now pangin register hi somruk ankaya amiruk chu athang thailo imani za tan ma khataka in register khomhan so regular class a hongi somnga le pathum lo ma tak je chung hai somnga pathum hai chu I zu khlo thing hai sin lem chu ei nam chu khi hong de ding ana I naw pang ma khu in chuk lai hai ma khu in ngai na hero pui kan ti a I reng chung hoi media hai chu nin pol pui lo thailo ani hi chu kan ti lein hun bui takar in bui takar khom ni sin la kan la hung ani amo I chun I naw pang ha I free coaching ai ti lai jing hin fee hi I tun I seng neu khom hung thai ngai ani tutor hai I loading ti hai dam ha mo hung thai ngai ni khata ka khan fee hi ei la kam
anole I source income hi I kholai taka in thokina hungam hi thil hi ti kha I hotupa Jeffrey Saimang president khan mingshil sin la coaching hi naupang hayan regular na dingin registration fee cheng sang khat ti nei la ka khata ka sang khatai lak na hin tun example in somnga pathum regular in an hungan ta cho adang hai khala pelo da man la umding ani cho so tutor ai hi lo miang in lo mani pek via miang phak no sin khom darkar khatha janga da mong ni ta darkar khatha an dei no na cho na sata ke na uma miruk cho pathin zarin thanem ngai polei tama nam ta dinga thanem ngai pol tu ta na kita AGS in athil council khan kumni sung real speaker panong real ka speaker HSA general headquarter speaker puro thanglin khobungin hitaka dingin chengsing ni ong thong ka titia chengsing ni kane tan phota chun general headquarter HSA general headquarter an thukin chengsing ni dong tapoka khan that face chen khai zo thia so fourth phase na tak hi tu hin di unregistration fian thokan paper hi material po le printing in kim khai ni nei supply bongani le khan khang hai le to in public donation hi HSA general headquarter info group an thokan public donation nang thotana amiru cho exam atling ta ti kha ela hi thechi no finance update ran ni lising khan atotel kha neiba inghat ker no sing ni le ti vel chung lut nok ta khatan tu ta tum hin an dei thein dingin hloma jong khoma la bakel the amiruk chawang kha chopathin atha e jong pe an hamin nikan tam le hin e kut do changa tam amiruk cho nam thui ni nazara khane thoding reng ana chun a motive e rukhil me lang SSC coaching na ki khane GS na thil ta thowa juk tu ni wat lang e tu ta coaching e tho hi e student tam tak tin lai han RES santia rung lewai su education tia khan ke khom coaching han ka wa fe ve laka khata ka anti char hai po ka thong nan hung nei wong ta tu Ministry of Home Affairs homen sang tak chun external affairs hai pu ebenezer hai na pu boya pangam te na pu mak ngam ro ngam intali mak pangam te na chun ngam thang room mal som thang infimate tuin passport alin tak mizoram ai sor ti hain ni no ka ani tutor ai po kha pathin zarin lo thadeun lo pe the lo in pe the no ai silam I lo ling na sa kan chang bonga chong bok chun tu ta e tutor ai hi ruksil se met lang I athling ta sa khomanuma exam la pe me khomanuma hingai he dit sak taken an lo ling na dingin tong trai pe kin la man me puin hi namta dingan thil thoi ra phlak ta lu ti ngai de hi an lo tia chu miang in accelerate ultimate coaching chu chu I an niang in lo choi pek theino ka chang za thum chou darkar khata za thum choi pek chang omani cho hi lungin sheet khomanuma na chu e poison ei danang khan e circulate e kina mani e shimrem pe ne la khalei khan tu ta coaching ei tho hi alok na pa chu student hi in nikthar examine pek thar examine thokin mar namin namdang competition nei result su pha pathin thui do hai education a HSA chu in chuklai hai thui in chuklai hai thui ding ni le khan in chuklai hai tam tak a motivate na sa ne coaching e hing thoelin chun result e ngat pa le mar ming khong in lang jeu ta ama khan Mizoram exam center ni laka khalai kom khan motor parit moi tir kha motor tata sumo parit kha ni tum thum kha ai tira chu alo tling khom pathin jan hu ma som pani manin rol tling kha tuma khan e motora chung e kha chun tu hin exam center khom Chorchan pur nei nei dingan tia khalei khan ei nei thein ding chun exam form fill up thei po mar nama fil na sim thum mala YouTube channel fe tleng hin mar nam in chuk lai po SSC exam pek theiring po hin form fill up vong in la I maneta SSC kher inin nik be no ni khoma lo fill up reng in la exam center hi alo ling na dingin mi tam tak in form an fill up chun cho Chorchan pur Chorchan pur hi ele kha thim jinung thi tale khan central khomin khalian hung sin tana kha exam center theina ding hin thatteun pechar charin la tu men form fill up nai khom Chorchan pur center thi hum bong ta khading khanin chukla hai po juk fil thar ni sin la tun phajuk bel sanga ti top na taka dingin SSC kher hin la tho phota ti khom question omel the UPSC hai cho lo in sang meta in vet pui imane khacho abat je khomalo in sang meta SSC thona san chu achin takan tokin
class 10 an thukin GD class 12 an thukin MTS chu ka kha dot inom lein SSC exam pek ding he atama khata khan SSC he ni mar sungai ne effort zo ni le khan ele juk try phota chun adang khom thope ding need ai khom adang dang khom long thope ding ti kha pathin zara ei thil tuma tho ding chun chai long thope ding ti chu ka long thil sa patania pathin zarin da meita aneka insang hai khomei la hong tho pe ding ani I chun lungai no ngeita I nam thui tu pakhat ve I in ni le khan I lungai no in la nam khomin naki chu an long support pe ding cheu a phut hin chu I thil reng reng ei tho phut na hin chu mi hin an lawuk sangai na mi rup chu ei hlo hling na hai khachi ti ti a hongin lang phat phat le khan I min an mi hong shi ding chau ani chu le chun dang ni hom lungai no in la in thil thoi pathinin I malso ma chewa mar nam ta dinga ban tang khai tak in la hong nge ni nge ka be se ya chun I mi nui nung hing tun I poisa angai vongan ta tu lai chu I coaching lak ding hai komin mo sing tel tel lai siang angai la khang hai kha I thei no hi la ya le kha thim deu mi re thei deu pakhatalo uma khai khan poisa an nei zo si no chun I ni HSA tho hi an hong building ani khakalai khan hing mi chin te mi nui free coaching in tho pe khai hi I loma talo a hing hai ta ding hin naki chu I mi nui nung hai kai sang tu in la hong ni ding ani ti hi ka be sei thlata kai comment mating pe ka mu che wani chun I naw pang hin student hai hin attention and pay thawam student hai tu ta kamu cha gan vakan jeu la ka GS lane kan education secretary hein kol tu ta kana sulain sune vakan jeu hin student attend khat hi tinge de suna be kan pa ya I coaching center dang dang a fe man lo umel thei ana ju hi ta ka hong nok he ei muin jana ale khain chuk na le an thim tum talwa thon ni le khan attention an pek tha ti ding ina uma chun na kitai ri lang khan effort zo lo tam takanum de ne coaching center hai kha ta ka hilai sang khata I tho tok tok chun bui tak lai lem khan chu RPF volunteer an lo RPF khata HVV volunteer a thangai chu 50% discount kan la tho pe ka mo kha volunteer tam ta kombi ta ka ni third phase khani mo third phase khan lo thanganum ta khata ka khan tun coaching center atak takai wathang tho hilai thang tho ko man lo sa ni chu ma tong nge ai chuk num khan tam le ne kitai ji se na le kan hilai ma tong nge teaching fe ni tele khan alok pui khom taman tai tension ko man pek thana kita classroom valak zo khom khan mongin ta ti tak dewai thong pon na khalen mi som nga pathum la hin at least 30 chun lot ling na an no le ahlom to pa mi som li bek tire one bek chun thu chu be sei phutane I student highlight khan kai khom kalo en to la mo khata ka khan attend to school in law form suna school an in law chun zana hita khain coaching anung thap no ka ante ma ka te ma khang hai ma khu ngai na la ya kha in thoni hero bui ka ti talu voizan hin chun atop na taka dingin mi pui hai ko ma hi free coaching le in zom hin mi pui hai ko ma mar mi pui hai ko ma shielding in nei ani chun shielding la chu nei hu nei zo ding SSC coaching phase 4 sen pathin zarin pathin nu thui na thai dong lain ei tho thea tui tha phai room le ko lai khom ni ro se in chuk lai hilaya khom hai ta phot choi che se coaching hi in thang nu mani chun chu ing tik lai khom in welcome jing in ni ti kha ka juk khril no ma chun notice in su in phalam le ya anno le lo mu lo le ya thang lo dam ei umani chun chu khang hai khom kha ei che se tui tha phai join headquarter coaching a chu ing tik lai khom ei welcome jing chewa in thang thei jinga chun nu le pa hai khomin HSA anno le HYA khom ni ro se marin pui khom ni ro se atu tu khomin tho hai sin la namin a tho thil hai in nik puya in voya ni ngai poi mot tlang sing ding in feel na ai hang sim thara anjuk khril na kher san chu ai namin ai tho hai hi athat ji hi riveng ai tiu hang experience veng ai tiu practical in mo hun kunga lo jasel hinilowin inganginam anphur sukvia a organization hain ainam ta ding nei thui thua in ingang thilan tho hai hi ingang chi amania di hai hi lo hang anti thlai ve lagai tiu ti chu feel na kang sim thar ni ro se lom talu in bui takar khom hun in mila ju pe ka kan lom tak jeta ole khachena khan HSA tui thapai join headquarter in free coaching ai bu sei chu achan chin hai tu khan ai ho tu hai le ho hlim thlang na ai nei khan ai juk chi ta an ni khom
source ano le a source le income ti hai a ve no a mumal tak nei an ni no a chule chun mar nam mi pui hai in ei kut hai zural sau sawaita donation hai khom pek thei ran ani a an ku ma hin ei naw pang hung sei lin ding hai in chuk na ting panga ma khu an ngai le in an ni kom an thei to pin sun le zana bui tak ka ra khom disin la in khat pa da ma then an ni a a then fak jong tu da man ni ami ruk chu nam ma khu ngai na le in voisun ni hin an pen nok na hero puya chule chun nam mi pui hai khoma HSA tui thapai join headquarter in free coaching ai bu sei hi lo support seng ei tiu ti chu atop na taka ka hong shil ni ro sen kan lo me